Te kubli pi baro kat kumi comments ki bangi I po ko video pala dep te long bun preng jong pi ki ba kwa sha ban yo shushu ye ki video ha bidi pat ka jing hikai phang ki Hindi English class tengong ta manta ka singing ya le biang ye ki ba ngide ban le khnang ba pinyo jing to shu na mar lamba ki jing comments ki jong pi kumbangi ong kai man sim sha du ka ta ban le na mar kat kum ki jing comments so thu ba pi kwa shisha bi thang shisha ban pule hadu kata ban nang Hindi hadu kata takadaw yang tong ini le shu I kat tu kan itli video khnang ba pinyo ching man toy shu ma ta hang ni ngi pe ya ka timetable ya ka por ma mar ka por ka dei ka kordor le chino pidon ka man tip ya ka por ban kli ka por takadaw hang ni rungi kren shapang ka por tan kong e de English ka dei de Khasi de ke deng Kasni da Hindi ka dei din dem nanta week Katayo Sabta lani don ki bong hafta mo ye katayo lani ye ka week don bong sabta lani hafta dem nata mon Ubanai te Hindi ki ong mahine nga bakla ni de tang sibnai ki ong mahina de bun banai pat ki ong mahine te dem nata year Snem lani rota Snem lani rota lani de Hindi ki ong sal piong rata de Hindi habong umar te hani pat ngi kren tang ya ka por ka tai por ke no tam le lading yong today menta kasni aj ka din ngala banong aj dem ta ngila banong morning kastem lani suba mo dem ta yong evening chanmen lani sham dem ta lading yong night damen ngila banong kumno deng rat mo rat dem ta yesterday min chisni te de Hindi ki ong kal ye kabala shairu ki ong kal mo tomorrow lani la shairu ki ong kal menin lani yesterday ru ki ong kal kajingnya phair kalong ba ki ong bita hua kal kabala dem mo lani ane wala kal bita hua kal ye kaba menin ye kabala shai pat ane wala kal kata kom dem nata ki ong today morning minta min step आज सुबह लनी tomorrow evening la shai chanmen कल शाम ते लड़कियों every day man kasni the English के हिंदी की ओंग ना हर दिन ताकि लड़कियों every morning मन का step हर सुबह ताकि कम लड़कियों last week banai bala de lani mencham last week deng week day month last week mencham tayo lani giong gata sapta dan rugi bong पिछले हफ्ता mo ladi giong next week pat giong अगले हफ्ता next week lani la sham tayo giong अगले hafta tela dengi yong next year la chamsnam dusra sal don dikibong agle sal lane dusra sal kaju ima kata gorkom te de page hang ni kyong gumno de next month lane la sham banai kyong gumno de banai banwan kyong gumno la sham banai dusra mahina kyong new year lane snam thmai kyong naya sa dem na tala de kyong holiday kasni chutti na de Hindi ki ong na de sni chutti ka din dem na tala de kyong holiday o gala dem mo la de kyong Sunday kasni ublei lening yong kasni robibar da Hindi ki ong na den ravivar ni ong robibar isong ravivar kawan haju I robibar bat ravivar dem na ta Monday pan kasni nang kong kyong somwar Tuesday pat kyong gumno deng mangalwar kasni ba a lani Tuesday kadai mangalwar Wednesday lani kadai kasni balang ki kyong budwar kata gur kama kyong Thursday kasni palai kyong guruwar Friday
Kesni thok dia. Sintok ding. Kiong kumno Shukrawar. Shukrawar. Lada di Saturday kesni sejan kiong kumno deng Shaniwar. 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 Shushu lading yong 1 hour. Shiganta. The Hindi kiong kumno ek ganta. 8 ganta pan 2 hours. 2 hours. 2 hours. Kumbong ar ganta 2 gante. Kumhang ni half an hour. Lani shiteng ganta kiong आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे ngilada bekran ni gani lada bun lada shibun ki kod bajau I lada tangi wei kod bajau a tangnya ada bekran teman tangin poe ke sentence yo le se Ban kam smutu. ban sotu bha shu kumnongi penon kam ya gini gi jingmut hang ni te pej hang ni da ki english ki ong what is the time Kat no baje. The हिंदी की अंक कितना बजे है लेने की लाभ नों क्या समय हुआ कितना बजे है बजे तो फिर बजेगा बजे ही लेने समय करेगा पर क्या समय हुआ माँ इंग्लिश it is 9 o'clock Lakandai baje. लेने हिंदी की अंक 9 बजे है पसो the next 9 sentence baj rahe hai. तो फिर बनसुक तेंग अंक 9 बजे है ताकि next हंगनी अंक ना it is 9:30 the Khasi Lakandai shiteng. लेने का हिंदी क्यों 9:30 बजे रहे हैं 9:30 बजे rahe baj. 9 बज रहे 9:30 भी तंग बकलांग रुदन बॉकी बदन गनी क्लास मन यो 9 baj rahe. 9:30 Hagni ki nai jina penmi baje khuresh ong bai 9:30 baj raha hai. कमत ठंडा स्टेंग Baj raha ne baj rahe. बज रहा है 9:30 बज रहे ठंडा स्टेंग में डू यू हैव अ वॉच Hatu pidan baje. क्या आपके पास घड़ी है घड़ी Kamut baje ma. Khari. गाड़ी पर ककली गैरी ककली घारी का बजे मां तक कम ते देब हंगनी यंग डू यू वांट टू नो दिस टाइम डू यू वांट टू नो द टाइम फिक्वा बंतिप या का por ताकि हिंदी पर यंग हक द का por पर यंग गुमनो क्या आप समय जाना चाहते हैं डू यू वांट टू नो द टाइम फिक्वा बंतिप या का por द हिंदी की यंग क्या आप समय जाना चाहते हैं क्या आप समय जाना चाहते हैं अगर ताकर कम भंगने की यंग टेल मी व्हाट इज द टाइम नाउ आदे टेल मी व्हाट इज द टाइम नाउ यथु यंगा कनो बजे बता द हिंदी की यंग बताइए अभी क्या समय हुआ है बताइए अभी क्या समय हुआ है फिर ना इट इज एग्जैक्टली 2 o'clock now कदे 8 बजे द हिंदी की यंग ने ठीक 2 बजे हुआ है ठीक 2 बजे है अभी ठीक 2 बजे है अभी ठीक 2 बजे है अभी 2 बजे है अभी कजिंक्रेन नेम कवन हगनो गनो गुरकम तंबा कनी कबंगी काय गुमनी कलong normal mo kalong formal nagmanta ban kren ni ki riu papiburam ki riu rang ba ki perlok kumta ter mo mdei ban pistu he mdei ba chukren ba kitin yo to bun ba banang ban kren re kalong root kamlong sotanat dangi kren ni kitin yo mo tagurkom re lading hikai lang ba kani pat kawan ha tagurkom ba sotanat mo kamtam mi perlok ki ba le tre shabar le dipkwa ban tre gano company tang english kanam ya hindi rudan kami te habakumta kamod pinang ban kren hindi kur komba biang kin sotanat kita ki bai kami phiru shumon hangni yong he will go to Delhi next week उनले दिल्ली लशम तयो वो अगले हफ्ता दिल्ली जाएंगे ते हिंदी वो अगला हफ्ते दिल्ली जाएंगे वो अगला हफ्ता लने हफ्ते दिल्ली जाएंगे दमता व्हाट डे इज टुडे मनता कदे किसने आयो आज कौन सा दिन है तगर कम टुडे इज मंडे मनता कदे किसने दिन को आज सोमवार है tu indap keren what is the day ba shubo da ngi ong aj monday ro kabian hai mo janda ong kita somvar gi namar kan long ong ben monday tuesday mo kata gur kom the what is the date today kanu tarik आज क्या तारीख है तारीख कमत ये खासे ring yang तारीख है dar kharo ki ong bet तारीख है tambaka pair gur kom spell mo शुभ bet तारीख लाबिया आज क्या तारीख है
भैया आज क्या तारीख है? ओह आज तो 22 दिसंबर है। 22 दिसंबर। टुडे इज 22nd दिसंबर। आज 22 दिसंबर है। At what time does he come to the office? At what time does he come to the office? कितने बजे उजुवन से ऑफिस? फिला बनोंग हिंदी वो कितना बजे ऑफिस आते हैं? वो कितना बजे ऑफिस आते हैं? माँ फिला बनोंग इंग्लिश he come before 10 उजुवन शुआ का शिपो बजे हाँ। वो 10 बजे के पहले आते हैं। वो 10 बजे का पहले आते हैं। तो don't ever delay। What चुपन स्लम? शो कभी देर मत करो। कभी देर मत करो वरना तो मार दूंगा साले। तंगनी ही कपमंता कसमी कदे कपखम लंकot tang bagi keren phang kapor tadang bon ki sentence ki bagi ni keren shu shkmat koi gasi kan longkum ga conversation da keren manga da hindi hi in jubab da hindi hable lang bat kasi bat english bat hindi da kagup komma te tom lele kadang ya ki por shkmat ngin dang ya pe te ngech kem ba phio jing toy ki video khuble shibon ngin sikindu para ko video khuble shibon